Mu rukerera rwo kuri wa 13 Kamena 2025 Israel yagabye igitero gikomeye ku butaka bwa Iran kiswe Operation Rising Lion kifashishije indege z'intambara zirenga 200 ndetse n'izitagira abapilote cyangwa se drones zirenga 100. Iki gitero cyagabwe ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nucleaire mu duce turimo Natanz, ahakorerwa n'ahabikwa misile, ahakorera abayobozi b'igisirikare, ku bigo by'umutwe w'ingabo zidasanzwe cyangwa Revolutionary Guard ndetse no ku ngo z'abahanga mu bya nucleaire. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko ahantu hafi 100 ariho hagabwa iki gitero kandi ko kishe umugaba mukuru w'ingabo za Iran Major General Mohammed Bagheri, umuyobozi wa Revolutionary Guard Hossein Salami ndetse n'umuyobozi w'umutwe w'ingabo zishinzwe ibikorwa byihutirwa. Igisirikare cya Israel kandi kisha abahanga mu bya nucleaire bagiraga uruhare rukomeye mu gutunganyiza ingufu barimo Feridun Abbas Davani ndetse na Mohammed Mehdi Tehranchi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yasobanuye ko iki gitero kigamije guhagarika umugambi wa Iran wo gukora intwaro kirimbuzi kandi ko bizakomeza iminsi myinshi kugeza bikwiyeho ibibangamira kubaho kwa Israel. Iki gitero kigabwe mu gihe Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu biganiro bigamije kugera ku masezerano yo guhagarika gukora intwaro kirimbuzi, ibyatuma Iran ikurirwaho ibihano by'ubukungu yafatiwe. Ni nyuma y'aho inama y'ubutegetsi y'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire ku wa 12 Kamena 2025 yemeje ko ku nshuro ya mbere mu myaka hafi 20 Iran yarenze ku mabwiriza yo kuruha amakuru yose ajyanye n'uburyo itunganyiriza ingufu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko nta ruhare igihugu cye cyagize muri iki gitero, asaba Iran kudahungabanya ibikorwa by'igihugu cyabo cyangwa se abene igihugu ba Amerika. Gusa ariko hari amakuru avuga ko nubwo Amerika itagize uruhare muri iki gitero, Israel yabanje kuyimenyesha ko igiye kurasa muri Iran.